Kementerian Pertahanan menerbitkan rekaman serangan unit Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di dekat desa Spornoye yang terletak di dekat Artemovsk. Rekamannya diunggah di akun Telegram resmi Kemenhan Rusia pada Sabtu 13 Mei 2023. Pertempuran masih terus berlanjut. Angkatan bersenjata Rusia terus mengeluarkan strategi-strategi baru dalam menggempur pertahanan Ukraina. Berbagai peralatan militer dioperasikan demi menghancurkan titik target. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan-serangan epik terus diluncurkan hingga tak ada kesempatan bagi tentara Ukraina untuk pergi menghindar. Mereka terkepung oleh serangan pasukan Putin. Tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam insiden ini. Namun dapat dipastikan serangan ini membuat angkatan bersenjata Ukraina alami kerugian besar. Откат! Давай, на откат! Первая бэха вышла на дорогу. Высадился десант. Один вперед, все. Все, бегут, пацаны, бегут. Первая бэха откатывается. Так, засадили, пехота рассредоточилась. Еще левее доворачивают между... Левее! Все, ровно, вот так, ровно. Ровно. Давай, левее, в левую сторону пусть работает. Влево 10, дальность та же, огонь. Еще туда. Все, вот туда еще накладывают, вот так вот, еще. Давай еще один туда. Потом дымы, рычаг влево и вперед. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.